जुजलपा भातगाउँ टेलिभिजन सयाचना दिपी सकल सुक्मी भाजु मेजु पिन्त चपाचे लसक सयानाचना जी शकुन्तला नेपाली या कला संस्कृति तजी लजी भाषा साहित्य छिगु मसिका ख अले थुकिया तहे मकाते गु लेंकाते गु नापछो छेगु नीति यहाँगु छगु बलाख ज्याजो चपाचे अले चपाचे नेपाल भाषा या थिथि खेले आबद्ध जिया चोम्पी हने बहपी व्यक्ति पि बना वेक पिनगु हे नुगा दुनिया ख निनिकने यहाँगु यानाचनागु खदासा थाउन चपाचे छम पहा छाया दि थुंगु कुदु अले वेक नापची ठाउँ नगतिनीको चागु खुइकगु विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनीय विशेष खलावाला यागुजी अले थोइ खलावाला या नीति पहा कथा चाहे दिगुदु थोइ गुठिया छ्यान्जे भाजु पुष्पलाल तिमिला वेक चाहिँ ठुगु संस्थाके आबद्ध जोगु चाहिँ पिद देथुङको कुदुदास मेगु थिथि ज्याखेन वेक आबद्ध ज्याचना दिगुदु नाप छुछु साहित्य न वेक ल चयादि जास वेक तन ज्याजस लसकसया पुष्पलाल जो छित ज्याजस लसकसदु सुबे हजुर नकतिनी खुइकगु विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन चाहिँ तजिक कोजिगुदु समग्र रूपमा ध्यामल दासा छित उगु सम्मेलन चाहिँ गथेताल सम छ्यान्जे हिसाब तो खुइकगु गु विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन एकदम कोभिड याउ कारण यङ न्यौ वर्ष तकला जिमसम बालका या मखन मखला 8 वर्ष चाहिँ जिमी जस्तै मैनुगोपाल जी आउ नायसी वेकयो अगुवाई खे जिमी चाहिँ टिम ए मिले जुया जासना मलाई ठुसी बच्चा जिमसम यहाँ ठेनन जाने बालकेमा यहाँ ठेनन अछ्यामा नियो कटक चाहिँ छिउ असफल जुल चिसन चाहिँ अछिन किने अछिन म असफल ठेंगाला मको छु चाहिँ जुमे जी मुफ्ता ठाउने याउ ने गो सम्मेलन याउ भक्ते करीब 25-30 जना स्याउ जको अछिन तया जमा जिबी सुधायना गुठिया पिन चाहिँ दुजर सुधायना चाहिँ 40-41 जना आयोजक उपस्थिति जुल तर एसान उब्लेन चाहिँ ओली बामला मजु ठेंगाला मजु सेरा मिडिया खे प्याउना चाउँदो मिडिया चाहिँ अछ्यान चाउँदो कभरयान चाउँदो उकिना चाहिँ यो कोसिन स्वेखन यने खन तर ठुसिन चाहिँ जिमसन चाहिँ जिक्को अछ्याउ टाउ चाहिँ अछ्या नौका तर जिमी यो टिम वर्क ठुकिया लागि जिमी एकदमै नखचक मरिया थौ अछि मरासिन जिमी बे ज्यान चाहिँ जिमसन चाहिँ याना तर जे होस् थुसी चाहिँ जिमी एक नाभली भाषा सफल जो मुखला टागा चुना गु सफल जुलदका थ्यादिला के नीति बालक तिसिलाक ज्याजो कोजिका दिकनी पितना न देशना चनाजी थुगसिया चाहिँ बोती कामी पे गोमन्द त नापा गु दयादिला निम पेमेस के सीमित जुगोपति उगु साहित्यिक सम्मेलन कोभिड या कारण तर थुगसिन कोभिड महामारीला तंगुमा रुनी सरकार चाहिँ भूल मूल्य मजुनी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनेयामा तया चंगु इले छिक पिन्सा चाहिँ ज्याजो कोजिका दिगु दु उगु ज्याजोले चाहिँ गु कथा चाहिँ छिक पिन्सा चाहिँ ओ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनेना चाहिँ बोती कामी पिन्ता चाहिँ बोतीकाका दियाले ठो विषयले कया सरकारन चाहिँ गो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनेयामा ठहरिया गो कोभिड कारण चाहिँ अछ्यान दौक र ठुसी चाहिँ ठाउँ नै नहुने स्याला बचा खुकुलाई पण्डट र चाहिँ उगी चाहिँ छुरल्ला छ पार्टी पारिस चाके उना चाहिँ अनुमति बिल एजुलिन जिमसन चाहिँ ठुसी चाहिँ चिसन चाहिँ बचा बालाकै वन माली रेया जिमसन उकी मार्क सैनिटाइजर मलाई ठेठे हैन अलि चाहिँ गु चाहिँ सकुमी भाजुमे बिदा चने उया लागि पछि स्ट्यान्ड पाका मेस त तया उक्समा सुरुयाना र चाहिँ ठो साहित्यकार भाजुमे चाहिँ गु नाभा ठेन्टु 20-25 जना 15-20 जना आयोजक सीमित जीवको तर ठुसी न सायद 28 गजुल मजुल ठुकिया छ मु हुनी चाहिँ छुडरल छ नाफा जाने ठो जिमसन जाने सम्मेलन दिया द्वारसी हो त्रियोदशी यनुयंग याउजी हो अले उ टाइम में जाने ठाउँ चसु त बनाया लागि यो कहे जाने कवि भाजमेज बिन जाने एकदम लालाइट जिउ ख मुखला अटर अले जिमसन जाने ठुकिटा आछेना रल्ला सा बुढिया रुपे जिमसन द्वारसी खुनु बुढिया रुपे हना
अले अनवनाली जिमसन जाने ठुकिटा जाने विभिन्न रूपटा बिया जिमसन जाने जस्तै जाने विश्वास ख गुण समय पैसी इले जाने साहित्य कार्यक्रम त याना वना ठो जेमा कारण छौ छु जिन्ताको चाउडर लसा नफा नेपाल सरकार मला उब्लेस्याउ तत्कालीन श्री 5 को सरकार जाने छुयान्ट उडु रल्लासा प्रियो ठो दसैँ या उपलक्ष्य मुनिया बिरारिया पुनिटक्क बिरा बियो अले ओ टाइम पुनिटक्क बिरा बियो टाइम इलायो को ड अजा जाने ओ टाइम जाने मुन्ट जाने गु छिउ सम्मेलन ढल्ला कि एकदम हुरुक्क ज्या ये यला किफु मला खपया पनि अटेन्ड दिए जुल ये यला किफु जस्तै जाने पाङा नगा अथे ठिन्डु जाने ठके जाने वे अनिसिन जाने सुगमी भाजुमे जपु अले जाने साहित्यकार भाजुमे जपु ठेंगा जायो अले छरे उ टाइम जाने फुर्सत नन्दो जाने बिरानन टाहा आ ठंगने जाने वो बिरा फुक्कन जाने नेपाल सरकार जाने बिरा कोपाल मला आटरा मात्र 81 टकको बियो द्वादशी खुनिए जाने बिरा मन्ट छेउ जाने बुढी हनेउला द्वादशी खुनु जुल तर एसान उगिटा छियाना आटक जिमसन जाने यंगे फो कारणले चौचोरल्ला सा जाने साहित्यकार भाजुमे जिपिनी माया मटिना अले विराटपट्टि फुकोस्याङो ठौ विराटपट्टि मन कोसागा विराट गुठी त छिसङ ग्वालियामा विराट त जाने मगाटैमा टाउगु भावना ख यहाँ ख ठौ जिसन जाने सीमित जगह जाने बरामी पिन जगह दोसाना जाने आटक जाने जिमसन बालाका याना भए चौंडो अत्र ठुसिया खै ध्यान मल्ला सा करी 16 जना छिन बोटिकया दिला खला जिमदा 18 19 जना आए जाने ठेंगु ख मखला तर जिमदा छोराल सा इयाउ पाबन्दी ख याना इयाउ म कमी ख याना जिमसन जाने वको कविता बगे बगे अवस्था न थिएन मखला अले छौ छोरा छनु जग याउ जुल यको टाइ ठंगने छौ हन गयो जाने अछिन जो जाने मनटके जाने धेरैटा मनटर हल्ला सा कन्टिन्यू 4-5 घण्टा तक चना वो जाने कार्यक्रम सुयु निनेउ ढाउ जाने मनटके धेरैटा मरे ढुङ लग उकियन जाने थोपरीचा समस्या वो खट एजोली जाने उकिटा जाने जिमसा जाने अले छौ जाने जिमसा जाने छनारो सा अयो हुनी याना जाने आठो छिसन जाने थोरी जाने एकदम टाइमे या मा टाइमे सिरेका मारा जिमसा वो चागा छरा नफाला जाने खला जिमसा नफा न जाने जिमसा वो बनापो बिवने ब्ले उगी जिमसा टाडे 12 बजे टाइम टाचो सा बल्ल तल सुरु जियो 1:30 2 बजे जेठुङ कि कार्यक्रम सुरु जियो होला अत्र ठंगने जाने थो जिमी उचाने जसना पचो वयाले जिमसन छौ प्याची इ नेवा इ रिया जिमसन कोचिना ठीक इलाय सुरया ठीक इलाय सिरेके हो डेरा जिमसन सुरेना ठो करी सुरु जो सुंगु सोडोटी डटा त ठुसिन जाने जिमसन जाने ठ्याक्कै 12:15 टाइम ब्याउ ठ्याक्कै 12:15 जिमसन कार्यक्रम सुरुयाना र जाने हन जी त सोकुमी पु जिसन सदा टाइप पापी चोमी भाजमे पिन जाने 12 बजे है करीब 12 बजे ठेंगा जाला होएको पुन हजुर टाइम ठेंगा जाला मखला अले एजोली जाने सीमित टाइम एजोली जिमसन जाने ठ्याक्क 4:30 बजे ठ्याट्याउ ठ्याक्कै 4:30 बजे जिमसन सिरेका अत छौ जाने लेटा ख बाला पछि ख कि जुन ठीक टाइममा सुरेना ठीक टाइममा सिरेका मखला एजोली जाने ठो विराट जिमसन जाने फको हजुर अझ जाने ठोस्यान जाने बालाको जाने जिमसन यंगे कोटो यहाँ चाउँदा नुनु कथा चाहिँ ज्या चाहिँ प्राक्टिस ज्या चाउँदु इलेहे सुरुयाना चाहिँ इलेहे कोसीको पटिको धारणा विकास याना दिला वही कथा चाहिँ ज्या जदा न्याता दगाको थाया दिला तर गु छिसँग खनेतना दिला कि जिसा गुलिस निम बोतिकाको विचारियासा चाहिँ झिनखुमेसिया चाहिँ वाचन याना दिला दका जिसा थो साहित्य वाचन ल्याएको नीति गुठी पाखे हे साहित्यकार ल्यादि ख कि वा स्वत स्फूर्त रूपमा चाहिँ बोतिकाएको ख वस्कन व्याका दिसाले ठुकी चाहिँ खटा नाभाला चाहिँ एकदमै स्वत स्फूर्त रूपमा उयो ख अत्र ठुसी न अठंगने थो 3-4 वर्ष मलाई सुदा पेन न्यानिसिन जाने गयो जाने अछिन लला छ बुनी पिनलाई कोहे जाने अछिन ज्याउ होगा जस्तै चाहिँ पलामन नाय जुल ठिन एकदमै एजुकेसन युगका ठुसीलाई विराटै जु छपुक टेमा डेरे अयो व मखो तर छोरा छ इ आउ हुने याना जिमसन जाने अले उगिटा जाने उगी मध्ये खे गोला प्रथा खाउ जाने जिमसन जाने उपसय उपवना छ 18-20 जना जग जाने ठेनी जुल छ इ आउ
असिन ल नाफा चाहिँ जिम्सन निनु याना भए चाहिँ ठौँ भने मख पिन्दा कने टाया छ दौ जुल मलाई तर अब चाहिँ निनु या मखन अले चाहिँ जिम्सन चाहिँ छुया अठङ्ने चाहिँ छौ छु चाहिँ जिम्सन ट्रेन विकास याना उडर लासा ठो जस्तै अठो विराट एगु असिन ठौ चोसो त बियाला ओगिट चाहिँ जिम्सन चाहिँ ठुकी बने खङ खङ खन यरी मखन नाला चाहिँ छुन समयले जिम्सन चाहिँ ठङ्ने चाहिँ मोटिन डाचिया सोकटक साहित्य गोष्ठी हो मखला अले अनौवाली विभिन्न क्रियाकलाप त याना वने हो ठेठे जिम्सन असिन्टेर अले जिम्सन वेग पिन्दा उगिसन हयासन जिम्सन जने वेग पिन्दा जने जिम्सन थाबिया हजुर उहे सम्मेलनीय दथुई हे निगु सफु विमोचन नजुला सार्वजनिकरण नजुलाला छौ चाहिँ दे दसा प्याउ या चंगो याउ बाला उ याउ बाला के चाहिँ गोगो चोसु त दुथ्यागु दु गोमेसु दुथ्यागु दु वचकन कना दिस नाप मेगु छगु सफु चिबाख यो पति सफु न विमोचन जोगु दु साहित्यकार बाबुकाजी सुवालियाको पति गांगु सीमातका ओके विशेष कन कुला दिस उठ्क्यो विषयले ट्याबले चाहिँ आज जस्तै चाहिँ याउ बाला खे यो गए चाहिँ डहाउ दो जिम्सन चाहिँ टेहेमा फै अवस्था के ठेंगर न होला मलाई जस्तै चाहिँ विरेचन न होला मलाई त अले चाहिँ जिम्सन चाहिँ विरेचन ठेको चाहिँ एकदम अछेना बहुत जिम्सन उकित चाहिँ थाबिया हजुर ठनाइ पि खोपै पि चोमी पिनि हो येला मलाई अनि किर्तिपुर पाखङ उल्टा न जिम्सन थाबिया दो त ठोफे ठ्याक्क रे जिन टाइम अफ त फुकुस्टन थाबिया त्यो दो अले उकी ह्याउम्बाला रे जिम्सन चाहिँ ठुकी चाहिँ सुले ठुसियाउ चाहिँ ह्याउम्बाला खे जिम्सन खबैमा छमा पुलामा नायनंख पिराट्या छमा चाहिँ हेमिनंख पूर्णबार बैठेजो वेकअप मन्ट र अले अठैठिन छमा चाहिँ भाषा जवा रमापति राज शर्मा वेकन मन्ट वेकअप न्यू सम्झना खे जिम्सन चाहिँ वेकअप न्यू अंक ठिन्टु याना बखला जिम्सन चाहिँ टपिक आइदो अले जस्तै वेकअप न्यू पूर्णबार बैठे जुजुल रमापति शर्मा जुजुल वेकअप न्यू चाहिँ जीवनी वेगअप न्यू अछि खेत आधारित याना वेगअप न्यू अंक ठिन्डु याना जिम्सन पिकायो जुलगा हजुर गु मेगु सफु प्याउ गुटु दे दसा थे ये गोहाली याना दिउ ख कि विशेष गु किसिमा चाहिँ गु सफु चाहिँ उ सम्मेलन चाहिँ विमोचन जुइत चाहिँ तालागो ख गांगु सीमा औठो गांगु सीमा वेगा छम चाहिँ विराट गुठिया जसना पूजा दुजन ख अरे वेकया छौ चाहिँ धारणा छौ गयो डरलसा छिगु खबै भाषा न चेनु मखला मतलब चाहिँ छोरल अधिकांश लेख्दा चाहिँ विभिन्न भाषा चाहिँ वया चस्नी तर एना छिगु खबै भाषा न चेनु ताउ चाहिँ वेगया चाहिँ छौगु अभियान द्यादा ख जिम्सन चाहिँ हपाबे काठ वेगया उठुसी चाहिँ जिम्सन चाहिँ गांगु सीमा धौ गो वसाफो चाहिँ पिडबोजिया जुल ठुसियो चाहिँ पिडबोजिया खे जिम्सन चाहिँ छौ छोराल सा न्यौला ठोजुल पुलामा नायो भाजु त्रिन साकी जुयाउन चाहिँ प्यावे त ठीक जुया छौ मुदो मखला वन चाहिँ विराटिया लुखाए प्याउई ठुसी चाहिँ जिम्सन छोराल सा चाहिँ अले छौ हन सत्यमन जोशी सत्यमन बायाउन छौ वेकटा चाहिँ हनाबले जिम्सन चाहिँ गो थाना खपया पुन जाने दाजुबी पाखन जाने वो जाने सहयोग प्राप्त जोख वो फुक्कन जाने वो भव्य रूपमा हाँगा वया जुल वो हाने ठुङ्कन छुम बच्चा जिमके जाने ढिवा बागिदौले अथवा जाने छ्याउरे रे ऐसा मखो सतिमन बायो कृति प्रकाशन याउ रे जिमसन जाने अठोसी जाने वेक याउ जाने नाटक मखला मुना रे छौ किताब पिकाउ द वन जाने जाने जस्तै जाने वन जाने छौ उले याथे जाने जिम्सन अनयाना मखला वेकटा जिम्सन वो किताब ठेकानन बि वेके वो गु बाखान द वछि नाटक द वो नाटक तै जाने छौ संग्रह पिकायो दुगा सतिमन बायो लागे ठुक सम जाने जिम्सन ठोसी जाने सोंगु किताब टाइममा लग हिमालय प्रत्येक वर्ष जाने प्याउ जुल अथवा जाने नि गु अंक जुल मखला प्याउ जुल अब जस्तै जाने गांगु सीमा ठुसी चाहिँ मु सपो उले या जुल अठैदिन सत्यमन बायो को किर्तिका वन चाहिँ उले छौ कठन टाइप कसा उले या ट्याठेन जुल हन चाहिँ जिमियो अछिङन प्याए टांगो जस्तै चाहिँ
सोंगु पिंगु किताब त अझ नै प्याउ क्रमे लान्छौं yaknai प्याउ जी प्याउ जी भला सके गुठी सा ध्या दिला खोप भाषा न छुइमा लका चाहिँ वेकैपति बालाको विचार त क खाना चाहिँ सफु पित बजायो चिकी फेनि ज्या जुला त खाना गु थे दिला अलि थोय झरे चाहिँ ज्याजो याद थुए चाहिँ नेपाल भाषा बोना अपोल्या हपी निम भाजु व मेजु पिन्तन पदक बिगो हना बनाइएको ज्याखना जुला तर वेकअप चाहिँ खोपयापु मकुसे चाहिँ खोपय पिनी चोपी जुयादिको जुल खेतला न्याठे चोपी जुसाना व नेपाल भाषा या नीति हे जो गौरव या खख तर गु निरन्तर सम्मान जुया चंगुदु विराट नेपाल भाषा गुठी खोपा पाखे चाहिँ सम्मान हना बना जुया चंगु ज्याखे चाहिँ खोपयापि चाहिँ छ्या दुथ्याके मफुख कसका कनारिसले ठुकी यको भाङाउ चाहिँ छि सतया दिलाला खेटला चाहिँ थो मास्टर टगिने जिमसन चाहिँ को नेपाल भाषा कया इएमए उतर्ने नदी बांगा चाहिँ उपअंग कया उतर्ने नदी वो बियोला करी थो सोंगु पटक तिनी हेजुको जी मलाई वो चाहिँ विराट गुठिया छम संस्थापक दुज मलाई संस्थापकमा देखेछम संस्थापक दुज रत्नगोपाल सेंजु वेकयाउ नाम वेकया छेजप तयारी जुल अब छौ चाहिँ जिमसन चाहिँ थ सोंगु पटक वेकटा चाहिँ जिमसन हंगाउ जुल हजुर अठै थिन्दो आठो चाहिँ जी चाहिँ नपायो चाहिँ एसएलसी अथवा आठंगने वे एसई ढाई आठुकिटा चाहिँ जिमसन चाहिँ करिब यो कोही डाउन अथवा बिहा होया जुनो जिमसन छोराला सा नेपाल भाषा कया भूमि पिन्ट छौ चाहिँ हपाया रुपे जिमसन चाहिँ पदक बेउयान तेउ ख ओ पदक चाहिँ मतलब वयो असिंखे चाहिँ वयो पदक देका उगी चाहिँ विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया तया अले उगी चाहिँ जुनले चाहिँ डकले अपोल्या हया यसै उतर्ने ड्युमिस्ट चाहिँ रेया चाहिँ जिमसन चाहिँ पदक देखाउ ख अब चाहिँ खपै देशेजका मला त येले जको येपि अधिकांश उप येपि जको लाड्डा मतलब खपै जुनिया छ छुदासा निरन्तर रूपमा छगु हे बनाको थियो ना वया चंगुदु खोपा पिनी वो सम्मान वो प्रोत्साहन बि फुकु खसा चाहिँ थगु थासे हे चाहिँ वो छ ज्याख चाहिँ या मफुत तैगु बजुला ओके विषयले कया चाहिँ जिन छ जिटा लगे जो छोराले छ खपै जिल्ला चाहिँ नेपाल भाषा भनिपि जको मुखु कि नेपाल भाषा विषय टकाय चाहिँ खपै स्कुल खपया विभिन्न स्कुल टकाय चाहिँ करिब मर्याउ अवस्था थिन हुँदो वो अवस्था गुको था थिएन आठो चाहिँ छौ जिनफिया कठनला छौ चाहिँ छोरा छ निवा भए कया बुनावना निवा भाषा छिटन कि खला ताउ चाहिँ मन त यो धारणा होला नेपाल भाषा कया भूमिपिण्ड जस्तै लोकसेवा आयोग त दुआउन त ठाकुला इमी त लजगायो चाहिँ समस्या होला मखला अघि याना चाहिँ मन तसिन बुलु अले अघि बटेखेन छौ चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ विषयटा कया चाहिँ थाना खपया स्कुल तसिन गयो जने छौ यार लसा ओगिटा चाहिँ अप्सनल थेन्डो टियाबिल जस्तै कि आज जस्तै चाहिँ जियोग्राफी क्याउला नेपाल भाषा क्याउला अथवा म्याथ क्याउला नेपाल भाषा क्याउला याना बिउले नेपाल भाषा खनला चाहिँ उ पिरियड आठंगनेला चाहिँ पटिपटि स्कोपला दया होला उ पिरियड मैथ कया साइंस कया मखला थियो कया वनेबले चाहिँ खाम युजी जुला अत नेपाल भाषा कया चाहिँ ठोवन लासा चाहिँ लजगाट कया डेटा ठाकुला ताउ यो चाहिँ हुनी खै आनन चाहिँ खपै चाहिँ करिब यो खै जाउन आ छिन ढ्याडियो यस कथन चाहिँ जिसा भाषा माकेमा लिंकिमा दका जि अग्रज पिन्सागु ओ ज्याखा याना दिउ ख ओके त तिव बिगु नीति ओके त हे मका तेगु नीति चाहिँ बिरात ज्याखा याना चंगुदु आतकन लिपना यही देउ छिकु भला सादको जुल तर वही ख चाहिँ छौ साहित्य सम्मेलन जके याना छिसा भाषा मके फैलगु चाहिँ स्थानीय निकाय के वना बुनाको थियो वना चाहिँ वो ज्याखा या मफुताका चाहिँ वो ज्या पुवनी मकथे छ छितक थेता ठोला छिन दिउला एकदमै प्याचिए खाओ ख मलाई तो आज चाहिँ छौ सम्मेलन जगह याना छौ असिन जगह याना गुब्लेन चाहिँ साहित्य तो चाहिँ भाषा बोल्ने ठाकुई ठुकी जने जिमसन चाहिँ यको प्रयास न याना ख मलाई यको ठासे असिन याना ख
तर चाहिँ छौ चाहिँ ट्रेन थियो विकास लगी बोनामी पि हे चाहिँ भटिजा चाहिँ लिजिउ खण्ड त हजुर मखला अरे ज्ञान चाहिँ बजा असिन ल तर उगिटा चाहिँ छिस प्रोत्साहन बिउ रूप यो कोही चाहिँ जिमसन चाहिँ असिन चनाउडो तर वो उली चाहिँ सक्सेस वे मफ्ट जस्तै छिन धाइडु टिन्डो छौए ठास ये पाखन जग उपो ठोक असिन चना जस्तै चाहिँ छिन्धारी अधिकांश चाहिँ जगरसुर बनेको थिए उपो अनाइबिन लायो मतलब चाहिँ वो छौ छोरालाई चाहिँ अन वेक अफिसन छौ टरंगे चाहिँ युवा है रूप चाहिँ वेक अफिसन जगरसुन्दर बनेको थिए चाहिँ निवा भाषा नान तया अन कंपल्सरी निवा भाषा वंका हजुर छैन दिला एजोलिन चाहिँ वेक अफ नि उपोथे उपयोग बिन्दाय चाहिँ असिन जिया छन अनि खरडाला चाहिँ काठमाडौँ विभिन्न चाहिँ जस्तै परोपकार स्कुल वाला न गाउडो अठाइटेन्डो कान्तिश्वरी राज्यलक्ष्मी स्कुल लाउडो नि ओ पाखन जने गाउडो मरोला मखो तर उपो याना अधिकांश उपो चाहिँ जगरसुन्दर बनेको थिए बिहे लागि छ अनला चाहिँ सम्पूर्ण चीज अन चाहिँ व्यवस्था हो के यन्टौ दट हजुर 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 नखला एजिया चाहिँ उपो अखे बिहे लाउ असिन खण्डगा हजुर तो उत्कृष्ट अंक अपो अंक हेगु खेन कथि ज्याचन दास बोनामी पिहे मर्षा वो उत्कृष्ट ध्याउ के मड्याउ कम ल्याखेन वो उत्कृष्ट जुइ के मजे खेतला वो सीमित मनुते दठिन उत्कृष्टला खय खौजला तर मासे स्वयंला धासा वो उत्कृष्टता ख कि मकुले कति नाछि मूल्यांकन यानादि जिउ चाहिँ मूल्यांकन अनुसार ला जस्तै चाहिँ बनिपिए कम ला वो खौया जुल मखला उलिके म देखेन अब गु चाहिँ एसएलसी गा जस्तै किपु जुल मखला ठंगने किपु न चाहिँ नभनब क्याङ्गा ढुङ्गो किपु जुल जस्तै जगरसुन्दर बनेको थिला पटक पटक काइबे जुल अले जस्तै चाहिँ कान्तिश्वरी तो विद्यालय पि ठेठ्यो स्कुल न चाहिँ मगाउला मखो गावे क तर इमियु विजयसान तो प्रतिस्पर्धायना इमियु विजय दुने हे जो व्यापक रूपमा चाहिँ देशभरि जेला मफ्ट मला तर इमी दिने जिमसन चाहिँ उकिटा चाहिँ अछियानो गर्न छ कम से कम हपा खैना मिमी स्कुल न जिमसन बने डेमा रे चाहिँ बनामी पि पाखन चाहिँ इमिटा प्रोत्साहित या किस्म चाहिँ जिमसन चाहिँ अछियानो हो जुल हजुर हजुर मला तर चाहिँ ठुकी चाहिँ गेर हल्ला छ ख छिन्डाडी टिन्डो ठुकी ल्याहा कम जुल संख्या कम तर ऐसा न अमी दुने विजय चाहिँ कम्पिटिसन वो पिन्डा जिमसन चाहिँ बिहे याना छनु मेउ छौ खन छुया चंग दुधासा खोप देशे तजिक साहित्यिक सम्मेलन न जी बाहलाके जी नापनि से जुयाना वया चंग दु इतिहास न दुहे जुल तर गुलिना गज्याउन वो साहित्यिक सम्मेलन जुसा गज्याउन वो प्रोग्राम जुसा चाहिँ खोप देशे चाहिँ वो साहित्यकार त अपो मरुनी वो साहित्यिक ज्याज तजिक कोजिको नीति चाहिँ मेगु थासे चाहिँ बोतिकामी पिन्ता चाहिँ बनि मागु ख वयासँग दु त काता यादिको दु मला छुधाथे खोप चाहिँ नुपी साहित्यकार त मबुगु ख कि उस निरन्तरता मबिगु ख कि गथेना छिसा ठुइका दिगु तो बिराटे गु संलग्नता छिगु दुनी पिदयो दौराने चाहिँ छिसा गथेना ठुइका दियादु अब के मतलब के रहला चाहिँ बिराटनला चाहिँ यो कोहे चाहिँ साहित्यकार त बोलंगे टुंगला ठला चने दुई मटो खाएम हो मला यो कोहे साहित्यकार र बोलंग आ उक्यो चने दौराने चने गएर हल्ला छ नब खोबे न साहित्यकार र मरुला मखो आनन्द चने धनी आनन्द चोपिन्दो मरु मखो मला तर अधिकांश चने ठनै पनि साहित्यकार र जसै चने खोपाउन चने ये चोङने हो जस्तै चाहिँ यो असिन जावन गुम चाहिँ पारिवारिक असिन खय चाहिँ बिहा उठु खय न ये लावन येले लावन र खबेला मरुला मखो र खबे चाहिँ नुपी पिडी पटिजा कम जाजो आठङ ठङ ने चाहिँ जिमसन चाहिँ वे बिचायन चनौडे कि नु पिडिया त गएर आकर्षण याव गएर ठुकी चाहिँ सन साले फै टाइ साबन जिमसन चाहिँ अले ठुसी चाहिँ करिब करिब 16 ज्ञान से जिम्सन चाहिँ स्वीडन को ये पिण्ड पुरस्कार बियो पहिलो दोस्रो तेस्रो त्या जिमसन चाहिँ वन चाहिँ अछियाना मतलब कि ए तो जिमसन चेमा जिमसन छुयामा तो चाहिँ विराट ते वना चाहिँ तो चाहिँ बाचन ने जिमसन चाहिँ विराट चाहिँ शिरपा क्याफे फेउ चाहिँ अचिन्दैमा ताउ चाहिँ असिङ याना होइ चुनौ ख अत्र चाहिँ जब चाहिँ जिमसन चाहिँ गो चाहिँ स्वीडन को ये पि
त चाहिँ स्विडो गए पनि त चाहिँ बिउ घोषणा जिम्स सेना पहिलो पटकला एकदमै सफल थिए जुल भाया लाट मखला दोस्रो पटक चाहिँ कोभिड याना सुन्ने थिए ज्यावन डायमन्ड तेस्रो पटक नै गेरा होला अब अघि नै कोभिड चाहिँ ढोस बिउला भटिजा चाहिँ थुकिन चाहिँ ठो पटक चाहिँ ओली असिम मजला हजुर तर हिसाबको इच्छा दसा साहित्य धयो ख चाहिँ मेरो विषय थिए चाहिँ पक्कै नमको चोमी पिनु न स्वत स्फूर्त रूपमा चाहिँ वो साहित्य प्रति लगाव देखमा ल वो साहित्य थुइमा ल अलि तिनी साहित्य सृजना जुइ जुल नि मकल अनि मेगो ख चाहिँ छुन वो गुदु धासागु सिका पिन्सा साहित्य दुथागु नीति चाहिँ जनपक्षीय साहित्य जुइमा कथा दिल अठिना चिसा वो नाते साथी साहित्य चाहिँ सीमितता दैकी मदै चिसा वो स्वत स्फूर्त रूपमा चोइपट्टि साहित्य चाहिँ सीमितता जुया चाहिँ वो चुएको महजुइ कि मजुइले म जिमसन चाहिँ वो खास चाहिँ जनपक्षीय ढ्याउ कारण छोरालासा राजनीतिक दृष्टिकोण महसुस है ठिकै जिमसन छोरालासा जस्तै तो चाहिँ छाडा मलाई यौनबारी चाहिँ उच्छृङ्खल थियो चाहिँ ठमोएमा मखला जबकि जरे वो गो थमन चोयाओ चोसु खान चाहिँ जनतायो त चाहिँ बाङाउ सन्देश बियु बाङाउ अछिङखे इंगे फैयो जिमा राव जिमी वजग ख वास्तव चाहिँ ठोकी चाहिँ जिमसन चाहिँ जस्तै चाहिँ जनपक्षीय रेडिया चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ असिन जी किस्म जिम बाइने नपटी मुखो के ठिकै चाहिँ अश्लील साहित्य त दुमथ्याके हो ठिमिटा प्रोत्साहन भी हिसाब जग जिम थोयान देउ ख हजुर ठुगुसी बिराटियो छिन दनिको सुरु जुया चंगदो ज्याखन ह्याना चंगदो थोइ झोले साहित्यिक सम्मेलन न जुल आर्थिक व्यवस्थापनको किसिम जुल अठुके चाहिँ छिन नै झोले आर्थिक व्यवस्थापन या असिंख्य या खयटला चाहिँ थो अछि बिराटिया त एकपो मटिना पिसन यक्को जसे पिन दुन चोम पिसन यक्को चाहिँ ग्वालियाना चना दिउ दो तर खास चाहिँ ठिक्याउ चाहिँ जिम्दा चाहिँ ठो जगाला जिम्दा करिब 5-6 वर्ष नि है जिम्सन जग्गा प्राप्त याना ख मखला अब टाइम निसे जिम्सन चाहिँ आह्वान यान देउ कि गुठी विराट गुठी से दनेउ ग्वालिया रे ओ अवस्था यक्कोसिन गुमस्टन यारो गुमस्टन छिरो वन जुया चौंडो मखला वनन डाटा अले ठुके चाहिँ जिम्दा चाहिँ ठुसिहे चाहिँ डेकेउ चाहिँ गोखना चाहिँ जिम्दा चाहिँ जोस जागर त चले जुल लासा प्रदेश सभामा प्रदेश सांसद जी अनेबमा डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ जो पाखन चाहिँ जिम्दा चाहिँ एकदमै टरङ ठिकै चाहिँ हवाबिया दिला वेकन चाहिँ का विराट गुटी सेन्डने लागि जिम फौ चाहिँ ग्वालिया त्यता वेकलन चाहिँ जिम्दा चाहिँ प्रदेश राजधानी प्रदेश सभा यंका वेकन चाहिँ अन चाहिँ खलना करिब 9 लाख दान जिम्दा चाहिँ का छिन्दा हुँदैन 100,000 रुपैयाँ प्राप्त जो ख तर ओ अवस्था के वेकअप आना चाहिँ आना जिम्टा बोप्रा जिपो चाहिँ तस्कै चाहिँ जिमी हिम्मत नभरे त्यसकै हौसला डटा जिम्टा काठुसिन याठन जरे न फुक याना नक्सा टे निसेन कया सम्पूर्ण या ओ जरे वो प्रक्रिया खे वो जिमछ समयले नक्सा चाहिँ पासे मफाया भन ओ हुने याना चाहिँ वो चाहिँ गो जिम्टा वो रकम ख वो रकम चाहिँ ल्यायो न हजुर जी मफ्ता अहिले चाहिँ नक्सा चाहिँ नगरपालिका वसिङ हैन नक्सा पास जो चाहिँ श्रावण एकटिटी नक्सा पास ल अरे उकियाउ हुनी याना चाहिँ वो चाहिँ असिन जुल अत्र ऐसा न जीवी चाहिँ हिम्मत जीवी चाहिँ असिन त हारे मजुनी हिम्मत हारे मजुनी जस्तै चाहिँ प्रदेश सरकार पाखन चाहिँ जिम चाहिँ रेड बुक थिएन त्या मलाई चाहिँ आइट चाहिँ 10 लाख को सुरुया टाइगिसमा गएको अप्सन हवा बियाडी हो अलेटेन चाहिँ 15-20-25 लाखलाई जिम्केन चाहिँ आटने पटापट उठे जा सुना दिउ दो विराट पटिन को साथनी भाजमे पाखन जिम्टा क्यानाडा मखला अमेरिका त विभिन्न राष्ट्रिय प्याउना चन्टिने पाखन चाहिँ गुमस्टन का जिउ पाखन चाहिँ 20,000 ल गुमस्टन जिउ चाहिँ 30,000 जुल टाइगिसमा चाहिँ वनोया चौंडो अलेटेन खपे जिमसँग चाहिँ
सिनाउन चाहिँ चाहिँ हजुर होला विराट छेदनीको नीति जुल अलि गु सम्मेलनको सुथाला कन्याकेको नीति कोजीको नीति चाहिँ गु किसिममा चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन याना दियो समस्या जुल के मजुल गुलिन साहित्यिक ज्याजो या त चाहिँ आर्थिक समस्या जी आर्थिक कारण चाहिँ दिना चंगो दु धकागो खतवया चंगो दुनी अथे हे विराटे जुल के मजुल व अपोके हे झ्याना चंगो दु छुडु ओ विराटे ठोला चाहिँ जिबी चाहिँ स्थापना कालन छौ चाहिँ समस्या ख हजुर मलाई तर चाहिँ जिता चाहिँ घाटक लगे जो जिन चाहिँ छुमक्सान चाहिँ जी चाहिँ सुंगु पिंगु कार्यकालय गुब्लेन चाहिँ दुजजिया गुब्लेन अजिन्जिया आठो लास्ट आठो नक्नी चाहिँ जी चाहिँ आठो जसना पूजा खै जी चाहिँ छ्यान्जिया वया मलाई दुखला चाहिँ अन व जे चाहिँ हापम हुया चाहिँ जिम चाहिँ कार्यक्रम याउ ख नापा निपान मुखला खास चाहिँ जिम्ना उली चाहिँ समस्याला चाहिँ समस्या ठेंगाला मरु छारला सा विराटपति माया मतना दुपी यो खयदनी वेगा विषय गब्ले ला चाहिँ 2-4 वर्ष निहाला गयो टकन चाहिँ जिम्ता चाहिँ छिमला सा छिबी चाहिँ हापे काम हो छा जिरा चाहिँ कार सुकै मथे यो टकन टाव पिन बाकी दनी तर जिबिन चाहिँ सल्लाह सा कार्य समिति चोम्पी गो ज्यास्ना पुसले चोम्पो मोसको जीव कारण एना जिपो गुली चाहिँ व्यापक रूपले चाहिँ वाने मौका वाने मखा चौ अवस्था त दनी तर चाहिँ कार्यक्रम झ्याका लागि आर्थिक रूपमा चाहिँ जीवी चाहिँ उली चाहिँ दुर्बल चाहिँ ठेंगो भएको एकदमै सबलै खण्डनी चार चाहिँ अटकन चाहिँ तो विराटपति चाहिँ नुगो कोसा पिस चास जिम्न फौ ग्वालिया रे जिम्न ग्वाली बिहान चौधो तर उगी मटेके ठुसी भसा जीवी चाहिँ भसा उपयोग खटे जिया तर ठुसी भसा बालागै चाहिँ जिम्न संगल खर्च जुल गुली आम्दानी जुल ध्याछि ध्या ठेंगला मछुला मखो तर एसानन थो चाहिँ जीवी चाहिँ गुठी चाहिँ छक चाहिँ अछिन चाहिँ माउटनी सेवा लोकन जस्तै गो चाहिँ छिनले अछिन डायरी टिन्डो भ उके चाहिँ समीक्षा बैठक चाहिँ मानिए मुखला वो चलेबले चाहिँ के अछिन जली ढाइ जसिने आ चाहिँ ठुले खर्च जुलारे आउ त भगावक जिमसन चाहिँ उठाइन चुनाउडो ठाठासे चाहिँ जस्तै चाहिँ पार्टी माले प्लेमाउ पुला चुनाउडो साउन्ड सिस्टम दा प्लेमाउ पुला यो चाहिँ फको यहाँ चुनाउडो तर चाहिँ ठेट चाहिँ ठुले चाहिँ जुलाले आउ चाहिँ ज्याजो सभा भनेको यी न वेदुङको तर ओके नेवा चाहिँ छिना ठो साहित्य सम्मेलने यासम्म महत्त्वपूर्णमा दुज लोकनीति छिसाना साहित्य चाहिँ दिगुदैमा छगो साहित्य नेका दिशाले खैरला चाहिँ टाइम इले बेले छपुनेको कविता त्याचुमी त चया वयौ ख तर आठुसी जने जिन चय मफ्ता ठाउने छने छपु ची बाखान या चया वदो वया काठन जिन जिउ ठाउ ची बाखान छको चाहिँ छिबिन जंगे वयागु नाम जुवा चाहिला जक नैम जुगुली हे वयागु नाम जुवा जुगु जिमा जुवाचा नाङ कठ लेक चाहियो गुब्ले सिंगुई ठेनिसा गुब्ले खास्ती अठे गुब्ले कोइना ठेनिसा गुब्ले भुंगै ठेना चनी छनु व चाहियो खोबया इनर गन्ने ठंगने इनर गन्ने ढाबले 21 नम्बर छ एजाजी सुरेबिदाङ न तयाउदा इनर गन्ने के गरे ठेंगा वई अन ठेंका टस्कै व आजु चाहिँ अले व अन फेट्ना चम छम बाजटी व म छम मनुयाके निनी एकका ठो इनरे वेगुले झासो लने त ट्यानो लंके त ठा ठासे फल्चा त नाप नाप प्याचा लंके त लोहिटी त डगु मखला दया छगु लोहिटी खनागुन रो टस्कै गौसी जुया चंगु खना म अले मखला छन्ठो ठा विकास जी टेंगो वो बाजटी वो मनख लिसा बिला जुवान निनी विकास या त फल्चा व हिटिन छुपनले लट ब्याका चंगु मखला छ इनरे गुई या त न चिडियाखाना देखेको ह बाजे वो म मनख लिसा बि जुवा टस्कै अजु चाहिँ वया मने ख लाई वम बिचा याई ठन यापी मनुटन विकास या नामे छनु हिटी व फल्चा नना वन टेन्टो वनिगु जग मखला आसुवा हजुर खलाबला या इ को च्यातेङ गदु विराट सम्मेलनीय विशेष ठाउँ जिस खलाबला यानको खदा छ थोइ खलाबला निनाचना दिपि सकल सकमी भाजुमे जुपिन्द दक्ले लिपा छोइ देहादी वेक अप दक्ष्या मने नापलाकला चने जिन जने जोजोला पाड्य छ र चने ठन्टक
खुइड टक्क जने जिमसन जने डिपा मकासे विभिन्न आरो अवरोध त पार याना जिबिन जने ठाउँ जने सोकमी भाजुमे पिनिए माया मटिना ख याना जिबिन ठाउँ खुइको सम्मेलन जिमसन या टाला त खुइगाउँ सम्मेलन या जिबिन टाला त भलसा क्या वेक पिनिउ गु माया मटिना ख झ्याप्ले निरन्तर दयान्दु चनी र जिबिन चाहिँ निरन्तर न्यानन्दो भने चाहिँ चने फै टाउजिन टागा चुना बस वेक पिन्दा चाहिँ विराट प्रति माया मटिना टा वेक पिन्दा योको सुभाय देछ जिन ठुले गरागा हजुर ज्यादा सुधार दिला खुइकगु विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया विशेष चुनचर्चा एना दिला नाप समीक्षा एना दिला ओके नीति चिता योको सुभाय देछ नाचना छिटो जिउ पाखौ बा थो जिमिउ जान ठोसियो हिमाला पाखौ छौ छौ जाने जुना भयो दो जिन छिटा चाहिँ देछाका ठोसी प्याउ अझ सक्ने भाजु मेजुपी ठाउँ चिसा चपाछे विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठी या ज्यासना पुछ या छ्यान्जे भाजु पुष्पलाल तिमीला जु या त बनाको खले वेकना प खुइकगु विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन या विशेष खलाबला यानको ख थयगु ज्याच छित गथिता लक्षण सला सुजादस पक्कै न सपोतय दिथका बला सकासे मेगु वाले हन मेगु छम पाहाजना जी चपाछे वेगु हेजी मेगु बोताके नीति जितना बायोनिको उजबिया दिस थय त बा सुबा